uru wawanaka kun jamasiptas walikisiptati wali wawanaka kichuruj yateqañani hakunaka haktapiñani mayata pusi tunkaru. Contar los números en aymara del 1 al 40. Contaremos. Hakuñani maya paya kimsa pusi pesca sohta pakalko kimsa kalko yatunka tunka tunka mayani tunka payani tunka kimsani tunka pusini tunka pescani tunka sohtani tunka pakalkoni tunka kimsakalkoni tunka yatunkani patunka patunka mayani patunka payani patunka kimsani patunka pusini patunka pescani patunka sohtani patunka pakalkoni patunka kimsakalkoni patunka yatunkani kimsa tunka kimsa tunka mayani kimsa tunka payani kimsa tunka kimsani kimsa tunka pusini kimsa tunka pescani kimsa tunka sohtani kimsa tunka pakalkoni kimsa tunka kimsakalkoni kimsa tunka yatunkani y pusi tunka. Kunsi churuja yateqtanja wali hakuña mayata pusi tunkaru wali wawanaka uk yateqtanja hichuruja. ¿Qué hemos aprendido? Los números del 1 al 40. Yateqtanja haku naka mayata pusi tunkaru. Irnakasiñani hakuña mayata pusi tunkaru. Realizar el trabajo en su cuaderno, los números en aymara. Las instrucciones están en su guía. Yuspagarpa, hikisinkama yateqerenaka.